Kuze kube isikhathi sekuvuna. Sikuyekele kukhula kuze kube isikhathi sani? Sekuvuna. Ngoba utathu uyakhipha. Ubulale lento. Lehle. Ngoba lukhula babefaka uzenani milati kwembila likwabhela kulethi imphansi. Ungathi udonsa lenkhula utawubulala nalombili. Uma ngabe utati ukuthi imbewu lenhle liyekele likhula libe khona. Utawufika isikhathi sekuvuna. Utawufika isikhathi lapho sekuvunwa khona. Lalela lana kuqalwa ngembewu lenhle yahlanyela. Ngenxa nasekuvuna sekusephula kuyawuqalwa ngelikhola. Aya sekukhuluma ngesikole manje. Masiyamphethisa. Nasekuvunwa ngitawutshela labavunako ukuthi babuthele ukhula kuqala. Balubophe inkumbi. Kuze litawushiswa. Bese ke nibuthela emabele ndzawonye esiteni sami. Bamba ke. The one who saw a seed, the one who saw a good seed is the Son of Man. Sengikuchazela iBhayibheli manje masinyana. Lo lohlanyela imbewu lenhle indothana kaNkulunkulu, which is Jesus Christ. And then now the field is the world. Who live? Oh hallelujah. And then now the good seed is standing for the Son of the Kingdom. Bantwana bangulunkulu, that is a good seed. And then now the winds are the sons of the devil. Lelukhula libantwana babani basatan. The enemy who sold them is the devil himself. Lolohlangene lelukhula or represent abani Satan. Bese ke lithi iBhayibheli labaqala bathanza analyze the enemy. The harvest is the end of the age. Kuvuna kusikhathi sekugcina. Ebazalwane siphila esikhathini sani sekugcina. And then the harvesters are the angel of God. Ibona ke bavuni nasekuvunwa ngesikhathi sekugcina. Kungako athi Jesu kuyekeleni kumile kokubili. Ngoba nasethi ingilosi setivuna diyoqala ngelikhula dikhiphe lona. Bese tihamba diyolishisa. Webafundisi singakhathazeki kule generation. Uyekele kumile konke. The day is coming. Lapho khona umnikati nasavuna. Uyoqala ngelikhula likhiphe. Namina njena kule Sunday ngizomemethela. Uthi ngibona ingilosi yavuna. Iyokala ngelikhulu emzimbeni wakho. Ngibona ingilosi izovuna. Izokhipha lonke elikhula elihlanyelwe empilweni. Hallelujah. On the last day. Uthi ke mnikati ningakhathateki. Kuyekeleni kumile kokubili. Ngalabanye amafu mangabona uyimbewu lenhle inkinga tikhona adikho utawumila tithathi khona utawuphumelela abantu bakuzonda utawuvuleka iminyango bakhona labathi bayivalela ngoba namhlanje ngibona mina na unamandla nalongcwele ngibona mina uyasurvive alikhula likhona ungabona corona ihlulekile bathakathi bahlulekile ayikhona nabahambele wona bahlulekile yenza njani lokuthi wena uyimbewu lenhle labamukele imali engcwele babathi idwala letisha labahamba naJesu banamandla enqoba life athi uPaul Paul ambalo domelana nathi uma ngabe somandla ngakuwe lithi iBhayibheli we are more than a conqueror. We are not just a conqueror but more than a conqueror. Namhlanje I declare as a prophet of God ndipo takho bethi hamba kahle safika sitha sahlanyela likhulu khuluma nawo lokugulako bawuphilile wena sifikile sitha sahlanyela likhulu bawufana nebakini wena safika sitha sahlanyela likhulu ayikhona sifike mina sifika sikathini inkinga yelibandla ebusuku libandla liyalala
kanti la ulala khona sithi angasifika khona angazi into makethala mbiyendekela mina kuphela keja mina nginakunothisa kunzima ukuthi uvuke uthandaza keja ungaqedza ukuthandaza buthonga busabi khona ngoba madimona sebusuka cinzetela uthi ungakhona ukuthandaza keja ngiyammemetela ehouse of fresh ayikhona isifakazi kuyamangalisa ngoba in the middle of the night asilale nabantu sekhaya nathi siyathandaza nabafana nathi siyathandaza ake sothi makhe thandaza bambale umuntu lohlanyela lukhula waseJozi utokubangisana angakwazi bonke abantu labasicinzetelako bantu esibatiko okay, imagine what the man puts on in the which means ukhona la ngoba phela wena umuntu olimata wena umuntu lokhona la musa kulala emotivakelo yakulomhlaba kubi athi Jesu titsa dato bantu bemndeni wakini Jesu akathengisanga amaFilisti wathengiswa uJudas namgoba